Assalamu alaikum, mir Božji i blagoslov neka je na sve vas danas okupljene u ovom jedinstvenom hramu znanja i nauke koji je nastao ovdje u Sarajevu, u našoj Bosni i Hercegovini prije gotovo 5 stoljeća, slijedeći kuranski zov za naukom i traganjem. I upravo pod svodovima ovog časnog hrama mi danas želimo slaviti znanje i tragaoce za znanjem kroz lik i jedinstveno djelo velikog Hasana Kafije Pruščaka, evropskog, islamskog, osmanskog i dakako bošnjačkog znanstvenika, teologa, pisca, filologa, mislioca i učitelja s kraja 16. i početka 17. stoljeća, čiji nas radovi, promišljanja, kritike, analize, savjeti i moguća rješenja detektiranih problema nadahnju snagom svoje poruke, ljepotom stila i bogatstvom sadržaja, sežući daleko ispred vremena u kojem su nastajali. Jer Hasan Kafija Pruščak svoj džihad je vodio riječju i djelom, knjigom i perom. Stoga želimo vam srdačnu dobrodošlicu na manifestaciju 400 godina dijela Hasana Kafije Pruščaka 1615-2015 godina, koja je organizirana pod visokim pokroviteljstvom njegove eminencije Reisuleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendije Kavazovića. Organizatori ove manifestacije i ovog velikog blagdana znanja i sjećanja na djelo Hasana Kafije Pruščaka su Uprava za obrazovanje i nauku Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu. Poznavajući značaj Hasana Kafije Pruščaka i refleksiju njegovih dijela na društveni kontekst u Bosni i Hercegovini, akademik Enes Karić, profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, a danas i direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice, negdje s proljeća 2014. godine uputio prijedlog Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka da obilježi 400 godina od smrti ovog velikana islamske misli uz višejezično izdanje njegovog dijela Temelji mudrosti o uređenju svijeta. Akademik je danas sa nama. Uz zahvalnost što ideje dijeli sa svojim saradnicima, zamolit ćemo ga da nam se obrati. Izvolite. 4 stoljeća od smrti Hasana Kafije Pruščaka su značajna po tome što se u njima, u dijelu naše islamske tradicije, kontinuirano prepoznaju islamske nauke ili el-ulum el-islamija. Hasan Kafija Pruščak je prvak upravo takvih nauka. On je duboko bio svjestan da se u Boga i vjeruje, ali da se Boga ispoznaje. Fa'alem ennehu la ilaha illallah. Znaj, kaže Kur'an, znaj, spoznaj, dođi znanjem do toga da je Bog jedan. To je bilo polazište Hasana Kafije Pruščaka. O ovome će, vjerujem, danas biti više riječi u izlaganjima eminentnih profesora i stručnjaka koje smo pozvali za današnju priliku. Dopustite mi da se zahvalim onima koji su najviše radili na pripremi današnjeg simpozija. Doktorici Dževadi Šuško, direktorici Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka. Doktorica Dževada Šuško podnijela je najveći teret i donijela ga uredno do kraja. Njezini saradnici Hafiz Elvir Duranović i Hafiza Sumeja Ljevaković u tome su direktorici puno pomogli i ja im se sa ovog mjesta zahvaljujem. S jednakim zadovoljstvom zahvaljujem se i direktoru El Kalema, gospodinu Mesudu Smajču, koji je stavio na raspolaganje sve El Kalemove kapacitete da se ova vrijedna knjiga izabranih dijela Hasana Kafije Pruščaka na vrijeme pojavi. Saradnici direktora Smajča, gospođa Aida Mujezin i Tarik Jesenković, radili su na ovom dijelu potonjih 2 mjeseca. Sve to neumorno, sve uz vrijednu saradnju naše vrijedne direktorice Dževade Šuško.
Dopustite mi da se zahvalim i jednim saradnicima iz Rijaseta Islamske zajednice, Ibrahimu Begoviću, Sejdu Eminoviću i Neziru Haliloviću. Oni su radili onaj posao koji se ne vidi, a bez koga mi danas ovdje ne bismo mogli ugodno uživati u ovom lijepom događaju. Na kraju, obilježavanje ove 400. godišnjice od smrti Hasana Kafije Prušaka ne bi bilo do kraja upotpunjeno da tu sa nama nisu bili Fakultet islamskih nauka i Orijentalni institut u Sarajevu. Dekan profesor dr. Zudija Hasanović i direktor dr. Hafiz Adnan Kadrić svesrdno su podržali ovu manifestaciju, te im se mi doista srdačno zahvaljujemo. Na samom kraju, ali ne i najmanje važno, brojni su bili donatori koji su pomogli ovu današnju manifestaciju. Od mene im srdačno hvala, a njih će posebno spomenuti direktorica Šuško. Dragi profesori, posebno dragi profesori Fakulteta islamskih nauka, dragi profesori orijentalističkih disciplina, uvaženi eksperti, vama posebna hvala što ste se odazvali pozivu organizatora ovoga susreta. Nadam se da će za nekih narednih 400 godina i nakon nekih narednih 400 godina biti ovakvih susreta u Bosni i Hercegovini o našim velikim alimima iz sadašnjeg i budućeg vremena. Hvala lijepo.